Etenesh Wandimmagenyo was born in Hagar Salam town in the south. After high school, she joined Addis Ababa University and graduated in August 1980, obtaining a Bachelor of Arts degree in social work. As a new graduate, Etenesh contributed a great deal to change the lives of children with disabilities. She was one of the team members who initiated community-based rehabilitation in the rural parts of Ethiopia. Over the years, Etenesh has served in different organizations as a social worker. Her main responsibilities as a social worker were to ensure the welfare of children, mainly by creating access to education, counseling, training, creating employment opportunities, and addressing other major issues that affected their lives. Etenesh's deep-rooted interest to serve the community compelled her to resign from employment with SOS to establish her own NGO named Handicap National, currently known by the name Birhan Lehitsanat, with like-minded friends and colleagues in December of 1997. The major objective of her organization is working on the inclusion of children with disabilities and their parents' guardians in their respective communities. She now serves as Birhan Lehitsanat's executive director. እነዚህ ልጆች ቮይስለስ ናቸው። በተለይ አካል ጉዳተኛ ልጆች አካል ጉዳተኛ መናረጋቸውም እኛ ህብረተሰቡ አካላት ነው። ማንም ልጅ ለዚህ ዓለም ሊመጣ ፈልጎ የመጣ የለም። ምናመጣቸው እኛ ቤተሰቦች፣ አባት፣ እናት እና ለነሱም እንደዚህ መሆን የተለያዩ ምክንያቶች፣ ሰው ሰራሽ ምክንያቶች፣ የጤና መጓደል፣ የቤተሰብ ችግር፣ ድህነቱ እና በጣም ብዙ ምክንያቶች አሉና ከመንግስት ጋር ነው አብረን የምንሰራው። ልጆቹን እናገኛቸዋለን። ስናገኛቸው ወይ በር ተዘግቶባቸው ምግብ አያገኙም ወይ ደግሞ ቤተሰብ ለነዛ ልጆች የሚመቸውን የሚችለውን ሁሉ ጥሮ ምክንያቱ ስላልገባው ዝም ብሎ ትቷቸዋል። ንብረቱን ጨርሶ ስታገኛቸው በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ነው የምታገኛቸውና የምናደርገው ነገር በጣም ትንሽ ነው። ግን ትንሽ አርክ ላይ አሁን አንድ ህፃን የምግብ እጥረት ኖሮት በቃ ቁልፍልፍ ብሎ ልታገኝ ትችያለሽ እና ያንን ስቲሙሌት አድርጎ ያ ልጅ በእግሩ እንዲሄድ አድርገሽ ትምህርት ቤት ገብቶ ስታዩ የሚገርም ነው። Under her leadership, Birhan Lehitsanat works in 7 project sites nationally. Currently, through these projects, the organization has managed to reach 13,668 children and youth in total. የአካል ጉዳተኝነት ማለት በእኛ ሀገር አይደለም ለሁለተኛ ለሶስተኛ ሰው ቀርቶ ለቤተሰብ እንኳን ከባድ ነገር ነው። በዚህ ጉዳት አካባቢ ያሉትን ሰዎች ለመርዳት ጉዳት ብቻ ያለባቸው ነው ብቻ አይደለም፣ ቤተሰቡን በሙሉ ከወደቀበት ካለበት ነገር ለማንሳት ጥረት አድርጋ የተሳካላት ሴት ናት። አካል ጉዳተኝነትን በዚህ ሀገር ውስጥ ማፕ ላይ ካስደረጉ ድርጅቶችና ሰዎች መካከል ብርሃን ለህፃናትና መሪዋ ወይዘሮ እቴነሽ ናት ማለት እችላለሁ። ብዙ የሰራች ናት። እውነቴን ነው። ብዙ ሰርታለች። በአካል ጉዳተኛ ዙሪያ ብዙ ተሰርቷል። እሷ ከፈጣሪ በታች እውነቴን ነው ከፈጣሪ በታች Another milestone and contribution of her organization in collaboration with others led to the formulation of a policy articulating the requirement to ensure accessibility to people with disabilities. This culminated in the Building Construction Code of the Ministry of Housing and Construction. The other significant contribution that can be considered as a model at a national level under her leadership is the effort made and accepted by Hawassa College of Teachers Education to give sign language and braille reading and writing for all trainee teachers. Etenesh is also known to contribute to the opening of a special needs education department in Kotabe College of Education. እግሩን አገሩ አስቀምጦ ህሊናው ግን ውጪ ያለ ዜጋ ነው ያለንና ያንን ለመለወጥ ከስር መጀመር መቻል አለብንና አሁን በተለይ ህፃናትን ከ1 እስከ 6 ዓመት ያሉ ህፃናት ላይ የምናረገው ስራ በጣም ትንሽ ነው። ለዚህ በጣም መሰራት ያለበት እዛ እድሜ ላይ ነው። Etenesh Wandimmagenyo, AWIB's 2015 Women of Excellence.